Grand Central Market. To je u prvom katu. Samo malo damo. Pogledaj ribe, braco. Ali ovo ti je, Losos, ovo tu je bakalar. Kosta i kana, nije, tilapija. Tilapija, da, evo, da ima nekakve sardele, ali kao nisu prave sardele. A gle ovo. A pogled ovo. I evo tuna, gle kod tune Isus. Ali to ti je $27 pound. Da. Pound. Isus. A gle spuža, Anna, ja. Puževi, to ne, evo, gle ono tanka je po $5. U gradu tu je 24. Tu je već i gotova naređena klopa, kuhana klopa, salate, kruh, kesteni, grožđe, masline. Što si lijepo možeš probati maslinu, koja ti se sviđa, je li dobra ili nije dobra. Dobro je, boga mi dobro je. To je nevjerojatno veliki, evo sireva koliko hoćeš, ali cijene su da te boko slobodi. Tu je gotova klopa, jasno, crveni kupus i ovo, evo, slatki crveni krumpir, mahune koje nemaju veze s mahunama, naše mahune su 10 puta bolje. Tu je isto gotova klopa, to bi trebalo biti nešto kao pohano, bez veze. Sirevi to jedino te vedi, ali... Od $20. Da, užas, jedan. Ali ima ono plasa. Tek onaj Miller okućan. Ma da, ima sve što je stvar. Braco, ovo... Muzika nate, foie gras, čekaj. Krastavci, pečene paprike, a ljudi boži. Gledaj, ovu paštetu, braco, ovo, da. To ti je pašteta, vidiš to. Od čega je to? Foie gras, gušća jetra. Gušća jetra? Da. Jebate, to košta $200. Ne, ovo nije, ovo je $9. Evo, tu je nutra 15, piše tamo. Kaj je to, špek? A ne, to su kobasice. Dobro. Uglavnom vidjeli ste. Grand Ticochon. Evo ga, sve smo pogledali, ono kaj je bitno mislim tu, ali toga ima dalje još ohoho za hodat. Nije ovo veliko, ovo je tu je dole isto. Međutim, stvarno, cijene su oho.